Hakani kedai kedua dashan Meghalaya bagi piang sengobai pi baro syakatup kubor mentakajan min. Syuaban pai syiki kubor ki babenia ini pechwa ya kimat bekongsan. Sedang Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ya gejing lagi pecat bangsa Kenmau Shan Norway hadian sapulai senam dan kelanya gejing terilang hakaliang kekayi ke peteng bat ke boarding bom kata mariang. Bu Menteri Rang Bak Gejala ukon rat ke sangma ya umau nongrim bantai ya ke mini stadium hagajing lut kabalai point sau keluar tingkah hadamas kawe lama ya kikali bankershan ya kinongrim. Yakhi hanong bak shilong hadian baper syajur ki sang bhalang bat kipat ba ke shnong daistong ya gejing pensau pat ba na kabenta ka Shri Cement Mining Project. Bat penpau kanong yalam seng kongres ka Deborah Marang pakakloy ban shinti kum ka president ka MPCC lada IT haka daki kri no penyat jong kaseng. Mentangin ya pai syiki kubor na keleng gejala. Menteri Rang Bak Gejala ukon rat ke sangma mentakasi ulabu mau nongrim na kabenta ka mini stadium kaban sate hagajing lut kabalai point sau keluar tingkah hadamas North Karu Hills ban pen klan ye gijing te ki bayade bat gijing ele kai sport bat ban tharu ye kilat kilenti ki bakhambha na kabenta ki samla hakani ka district Menteri Rang Ba ulaong ba ka sarkar ka thmu ban pen mi hadu sanspa shipotali ki project ha ka bayade bat ki kam ele kai sport ha baro ka we Gejala hapo usnam arajar arpu Hakani ka program la kawe lamaru yakikali MOVCDNER bat ki kor lur lingkha hapo ka state plan scheme ban kershani kinong rap bat pen klein ru yaki yau ki hat hakabayade bat karep karyang klem ki dawai sbo hakani ka program lawan ban yashim bentaru da menteri katanat kam jingok kai prthei kamri dokha bat karep karyang u Timothy di Shira Kidukot chong kaseng Chaintia Students Union Chaintia National Council bat kinong shnong chong kashnong daistong kila penlong ya gejing yaki hanong ba shilong menta kasngi ban persha i gejing thmu penlong ya gejing pensngau pat ba na kabenta ban seng ya ka Shri Cement Limestone Mining Project ha East Chaintia Hills kinong yaki persha kila ya lumlang Hamadan Malki hashwa bakin yat pat ba sha secretariat Henry Lakhang Lentino yaki dakipulit ha IGP Maubenna Kinong yaki hadian pat kila penlong de gejing alang pat ba ha kani kacaka hadian ba kila dep ban yakren shwa bat ki bor penyat district kinong yaki kila penpau ye gejing snau ku sliding mut jengki halor gejing la ban shakta ha kamariang na kadau gejing ti motion bat kila keno persyaru iki bor badekmi bagi dei ba kila le bom sitnyo ya kasur jengki trai muluk With one message we want to like to give to the government that they should scrap this public hearing will organize on 22nd of this month. Why we oppose the public hearing? That means the government of Meghalaya try to violate so many things regarding this public hearing. The government try to violate the environment impact assessment because in every cement company they should have EIA. They should follow the rule and regulation. But in this public hearing, we have seen that the government tried to copy the EIA of Gujarat. That head of the Elaka tried to violate the fundamental right, Article 16. We have seen that they announced that they will not allow anything to participate in this public hearing. So in democracy, anyone who want to object or support, it depends on Hagajuk kapor kaseng Voice of the People Party East Chaintia Hills District mentakasni kalapen bana ban penlong da gejing ki syong kalain mengor haka arpau tarik ujamang nadu kapor shipau beji men step hadu kapor san beji chanmit hakmat kadormot chong ukyang nang ba ha office trekam u deputy commissioner ban persha i gejing thmu ban shna ya ka karkhana dobilat Shri Cement Plan ha elaka nongkhli habakren shikilat pathai khubor hadkya west u president kaseng VPP chong kani ka district uba dami
wan hi el rembai ula dawa baka sorkar kadai ban pendam no shisandon ya kani ke projek penmi dau bilat bat ban ailat iki kamti dau yong ki bom dan kam hadu shispa hektar kecaka. Hadin ba ka parti hi kala shimkam hagaji dei bat kane ka jing persyang jong kane ka Shri Cement Limited ya ka ban wanra ya kane ka project ka jong ka hangte hadai stong ni na kaliang jong ka parti lengba I lead Dr. Ricky A. Sengkan I balong I MP jongi ila ai ya kane ka jing tho ka ba sya ka sarkar India badai ban suspend deban pendam no ya kane ka project agak jaka di kumta kum nakaliang jungi kum ka parti ngidang yai budin ya kane ka isu hak jigi debat kane ka jing persya ya kane ka cement company ka ba temu ban wan hangtai hapo ilaka nongkle ban pendam ya kane ka project hangtai hapo ilaka nongkle ban skap ya ka sur ka jong pai ba ban pli ya ka jing ti do yang kum majulong nai chispa hektar nai kita ki aka rei ai yegi kalat te tangkata nagaliang jungi kum ka Voice of the People Party gi khot ni wer yegi pai ba bakin yesok tilang hakata ka jing yesok lan ngor ke jungi nado shko baji ado san baji rengkat batngi kum kinong yelam jong party te ngin sampai kai ka reaction nagaliang jong ka sarkar hadin kane ka jing shong kelan ngor ke jungi kublesh Menteri Katanat Kakot Kekia uba wailat Miki Shela mentakasi ulalet ban kemi benia ikijing syakri ki kali ket nongpang bala tip kum ki Swift Care Ambulance ha West Chante Hills bat ula penpau ikijing sngo hun jong u yakilat aijing rap jengki nadong shadong ka Swift Care Ambulance bala sedang hakalai terik ulber arajar apun rio hapo ka Prime Entrepreneurship ka penyaj santali ki kali Advanced Life Support Ambulance ba kala pendait lang bat kitar aijing rap kerki ki ba kat kum Bamentah. Kani kecing syakri balaseng da ubah George Siem bat ba walambok renja. Kala aji syakri ya palat prapongwat kinangpang hagini ki arbanai baladem. Ni senyap mana ini nangkong hiwa yo nangkong ya kanika Swift Care Ambulance komanda nika Life Support Ambulance senyap tu bai oh ni liang yung ke sarkar ambulance Norway te ko kat ni le dang mani dang thola di kamon wo pelai ga khmat jam man pa kamadaju khana ya pi haki social media atau dang pha le ek study ko kamon gi government wo komode diki to senyap me kam gini gi por em gini gi team go stang ya ke Swift Care ni ka Life Support Ambulance ko DM di kamasan teli DM di ki santeli gi thau te kini ki da teman ki ko chim dei dor temo DM ki phone number ki contact number tu ye pi yo dem nei te charge ki le kam phra phau tung 5 kilometer te sia thu bai haka nika yimo haka nika chat ke khia em kami he kam he tu por go man very critical te em kam hai yo ya kini ki ambulance ko life support ko kon por chi thau sumar Kanong yalam balakam rim jong kaseng Kongres kadibura marak mentakasi kalaong ba kalong ka balakloi ban shimti ya ka kam kum ka president jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ladabatha ya ka dakinong yalam jong kaseng habakren chikinong pathai khubor ka dibora marak kalaong ba president bamenta jong ka MPCC uba Vincent H Pala ula banjai peteng ban penya ya ki kam ki jam jong kaseng hapok gajala wat hadien ba ukenria Shadelhi lajar kat taru kalaong pat balada ka All India Congress Committee ka ong ya ka bakan shim ya ki jingkit kli kalong ka balakloi He was MP and Union Minister, but still he managed the state. He can do so. After going to Delhi also, there is no problem. I have seen many that way, many leaders holding 2, 3 posts, but they can manage. It is simply a management. That's what I said. With the blessing of President, with the blessing of everybody, if ICC really wants me to look after the same post you're asking me, definitely I will say yes.
Kasnong Samanong ha West Chanta Hills kalas dang ya karep karyang kabayas no lang bat kikam chingok kai perthai lani ka community led agri tourism initiative da kajing thu ban kentiu ya ka kamai kachi ka banne basa lengba ka kam chingok kai perthai Kapadon jingkit kli bat kabayo jingtip lengba gajing yadon bentalang da kabayo mensim naga regeneration Meghalaya project kani kacing thu ka kentup lang ya karep karyang kamaryang kariti kadustor bat kamensim pedang snobha na kitrai snong bantaw yikilat kamai kaji na kabenta kitrai snong kabenta kabakring tam kadai kalenti yat kchat kabajrong henriu point san kilometer lengba kilum kiwa ki klau ki betap ki pentap lang bat kiriat kiram ki baker tawiyar ya kani gasnong kaba ailat ikinong wan singokai ban pet ya biet ya kariat wa umwat bat ban yalong kawe bat kamay maryang kani kaching trekam kathmu ban kentiu ya kayo kakot jong kasnong kaba hagaju kaporu kathmu ban kentiu ya kakam singokai perthei kaba don jingkit kli ya ki saudong saukun bat kaba buromru ya kariti dostor Dream Mission kelas dang ya kajing jurip state level substance abuse da kabaya trailang bat ka San Cardiff College ban bishar sani kajing buan bat kajing kta jang udrok hakeleng kijaka jong gejala Meghalaya ya kani kajing jurip lapli pat ba menta kasngi ha San Cardiff College da kabas dang ya ka hapu kador khas ya ngau thu jing mut balasoi ha uno pra arajar apusan katmu banyarap ya ka sorkar ban thaw wiki mat rekam kibala pensyong nongrim katkum kisakhi satar balayo lum na kabenta banyada ban aijing sumar bat ban aijing arab pen bahabiang kani ka projek kan sedang shwa hanong ba shilong kum kajing persyang haswa ban sedang hagajala borok kawe kihe kihan kilaong ba kani kajing jurep kapen pau ye kajing thrang ka sarkar ban yakun persya igijing e na udrok lengba gijing wat bania katkum kajing start science bat kirukom thau an kibabiang ya Sabbath College bahkan kami komunitas yang dibangun pihak kuat penesim di yang dari kam coba government dan nyodum begini kita coba stop kecil itu jobs tapi hasil menjual kita ki bohong kita ki usaha satu lain ada watar dari kebalang Kaskul Saint Claret Secondary School kalapenlong ya gajing yat padba ban persya igijing pendon kam ya uduma lani ka anti tobacco rally ha ampati menta kasni hapo kapang pedeng work for Meghalaya tobacco free Meghalaya lani yait na kabenta gejala Meghalaya kabalat na uduma ban pen sapreng chingtep halor ki chingta ki bashir khe na kijing pendon kam ya uduma ki khana school ki laya shimbenta ha kani kijing yat padba kabalas dang na phelau jong kani ka school bat kabala yat lingba ka ampati police station bat kayo ampati hashwa ban wan phai biang sha school lapin longru ya ka chinga soi kerteng ha ka ba ki khana school bat ki riu padba kilawan ban ai jingershan lem ha kani kasni या कजिंग पेनबना जान भागीदारी सबसे दूर सबसे पहली कबड्डे हलोर गजिंग आइजिंग टेम कापुले पुथी बद गजिंग फा खुबोर कलास डांग मताकसनी हा SMELC हटूरा या कने का प्रोग्राम लपन लोंग लांग दा का डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी वेस्ट कारो हिल्स बद का स्टेट रूरल एम्प्लॉयमेंट सोसाइटी मेघालया की हे की हान के लपन टेप बकनी गजिंग पेनबना kan long nadu ka khat pratarik hadu arpasantarik ujamang bad kathmu ban pen sapreng jing tep halor ki scheme ba prepare kum ka PM Kisan Ayushman Bharat bad ki we lengba gajing penlong ya ki program ai jing tep ki program ai jing sumar bad ki we kane ka program kala pen pawru i gajing don kam jong gajing atreilang hapdeng ki tanat trei kam ba prepare bad gajing shimbanta shit hem jong ka imlang sa lang ban pen klan ya gajing ai jing shakri jong ka sarkar shagi jaka nong kendong mentang ya phai shaki khubor na ka than chatei lami ngi kaching khot pakhang ya ki surok da United Naga Council bat ka ching
khang shnong kabas sapu pra kanta lenter daka kuki NP Manipur kalayai beteng ban penthot igijing im bat katre kakta baman lakasngi hakijaka bajur cinga kulmar Manipur menta kasngi daki spa atli kitrok bat kinong le jinglet kila sakut hasilenter kasurok ba National Highway R hadian ba gijing akan art kidang jur hapedeng gigen hun naka bat ken hun kuki hakabaya dei bat kibriu ki badang cha rangai hadian gijing hertma kensan kabelaja haka khatlai terik ujamang hakaba laingut ki pastor na ka chat ben riau thadu kila kelon yam kani ka jing pakhang surok kabala ne slam kalaya lam shakajing duna hakaliang kabam kadi ka bat ki we ki mar ki mata ki ba kongsan na ka banta ki nong le jinglet bat ki nong nya trok ki ba sakut haki surok ba lajar kat taru la pelaj no ye gijing don kam kerki kum hakaliang ka koi ka kia bat ki we gijing shakri ki ba kongsan na kani gijing pakhang surok bat gijing pakhang shnong mentangin ya phai shaki kubo na keleng kari Menteri Rang Badu Jangkari Narendra Modi ulapoi hari Norway na kabenta kecinya kren hapedeng kini ki arteli kiri bat kumjuru banya shimbenta ha gajinya lang 3rd India Nordic Summit kumshi benta na gajingle chngo chang u ya bun teli kiri kani gajingle chang u kadeiru artat kasien ka beningkong kum Menteri Rang Badu nari India ba unlet yok chat shari Norway hakini ki sapulai snem Hakani gajing le chong u Menteri Rang Badu unsaya kendu ya usiem Harald Basan kasiem Sonja bad ya Menteri Rang Badu kari Norway u Jonas Gahr Store unsa ajing kranru ha gajing lang India Norway Business and Research Summit Lakmi lentiru bagi jingya kren ken penet jingmut halor ka boarding ka bakhut bad kabam kta ya kamariang kayo ka kot nakiduriau bad kirut changka ka khayi pateng kajing pen kala thamai ki kam yadari bad kiwe la shai kasi Menteri Rang Badu kari unsaya shimbenta ha gajing lang 3rd Indian Nordic Summit ya ka bala khmi lenti bakan pen klan arsha igajing ya dei ha kalyang kayo ka kot hapdeng kari India bad kiri phangshate ka dauba Europe Menteri Rang Badu Jangkari Narendra Modi ula ong bakari India kalapau menta kum kawe na kiri ki bakring bun iki kam beitengka ki kampen kala thamai bat ki kam shna iki mar ki mata ha kapor ba ula ajing kren ha gajing lang European Round Table for Industry ha Gothenburg ha gajing le chngo ba arsngi chang u shari Sweden Menteri Rang Badu ula khot sngo bharu yaki karkhana ba pau Jong ka perthai ban yatrai lang bat kari India ha kalyang kitiar electronic kajing shna yaki mar ki mata bakhlain bor ka artificial intelligence ka boarding bom kta kamariang ha ka koi kia bat ki we umodi ula benrap ba hapdeng gijing bom tikna ki babun ha kani ka perthai ba menta kari India ka pen jingmut ha ka ban pen klain ya ka boarding bat ban pen shlor yaki karkhana ban beitingka bun ha pori India da ka ba pen pau yaki chingkiu hakilat kilenti chong ka yo ka kon ग्रीन ट्रांजिशन और क्लीन एनर्जी अनिश्चित ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी कैपेसिटी को मजबूत करने पर फोकस कर रहा है एनजी टोटल एनर्जीज शेल यूमिकोर जैसी कंपनियां क्लीन एनर्जी हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज ईवी और डीकार्बनाइजेशन में लीडर्स हैं आप भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर सकते हैं mentangin ya phai shiki kubor na keleng ka perthai Kachat jengok kai kabala syak linshap hagajing sapriang kensan jong ka klam hantavirus kalapoi hakat chat
Rotterdam, hakabaki bor badekmi kari Netherlands kila penbet penbiang yagi jaka sumar kerpang na kabenta arphu langut kimaji bat arngut kinong sumar hakani kachat. Kani kachat Netherlands bala aikerteng ka MV Hondius kalakit kumba shispa asan pungut kinong let jinglet bat kimaji na arphu lai telikiri hakapor bala pentip syapang kacingpang kabala ktajur yakabor ban ring bat penherman sim syaka World Health Organization haka arterik ujemang. Langut kibriu kentup yashijur na Netherlands bat uwe unong Germany kila klat nadu balaki kani kacingpang. Kani kachat bala penyait daga Ocean Wide Expeditions kamhashwa kala sakut hakaduriau Cape Verde hadian baki bor badekmi kila khanglat yakinong let jinglet ban her na kani kachat na kadaw jong kani kacingpang. Kador kamur jong ka umpniang haki yoba ka perthai kalakiu biang hadien ba gijing yakan at ha kapang sabngi ka doba Asia kila nangjur bat kadon ru gijing shepting bakani ka thama kan khamjur shushu hapdeng kari Iran United States bat Israel. Kijing khuslai jing mud halwar ka yo ka hat kila nangjur hadien ba lami ki khubor baladon kijing thombor ya kachaka penmi boarding ka Baraka Nuclear Power Plant hapori United Arab Emirates bat kijing herthma kiling sun drone ha Saudi Arabia ki he sarkar kari UAE kila ong ba kijing to kit kila ya chakmat bat kila mahamru ba kila ban pen pai kila ya ka ba kila kenno ba ka longkum ka kam thombor kile no kini kijing yakan at ki ba menta kila pensenjaru i kijing kermen banwan ra biang ya ka sukasan hakicaka ka khap duriau Strait of Hormuz ka badai kalinti shalan umpniang ka bakongsan. Mentangin pai shiki kubor ya lekai. Kisamla yelekai najala Meghalaya kilala ban yelekai bha ha Kalimpong National Physique Championship kabalalong hajala Uttarakhand ha ka khanyo tarik ujamang hapo ke International Federation of Bodybuilding u Atlanta di Shira ula Korea ka takmaksiar ha ka kerdan super heavyweight bodybuilding bat takma rupa ha ka men's classic physique u Bishal Rai ula kur takmaksiar ha ka junior bodybuilding katba u Arjun Basfor ula yo ya ka takma rupa ha ka kerdan welterweight hadian kini Kalimpong u Atlanta Shira un saya kun hajala Assam ha ka laipo tarik ujamang hashwa ban mi khmat ya jala Meghalaya ha ka Kalimpong Sheru Classic arajar apun rio ha Delhi nadu ka khatwei tarik hadu ka khat sau tarik ujliu ka badai Kalimpong pen idok sa ka bahe tam jongkari ka badai ru ha gaju kapor kalenti ban yo rong sha ka Kalimpong Olympia. Ya ka distinguished gentleman's right lapen long hanong ba shilong henen kasngi ha ka ba kalaya lumlang palat chispa san phungut kinong nya thuk thuk na ki kan hun nya thuk thuk ba pher jong ga jala Meghalaya ban pen pau ya gi jing tip ki ba ya dei bat ka kwat ka khia ha ka liang ka bor per khat per dan jagi shanrang ka jing ya da na ka ban bathat chibor ya la ga jong ga jing em ka jing pang bampong bat ga jing shngan ha ki surong ha ka ni ka program bala pen long da ka Cave Races jong ka nongba Shillong ha Courtyard by Marriott lapen long ru ya gijing nya thuk thuk ha kani ka nongba pat labut pat da ka program ai jing tip bat jing emerging mun ha kani ka sngi lawan ban shimenta da menteri ka kwat ka khia jong ka jala uba wailat miki shila unong sumar ba pau nam ka nongba u Dr Sandis em bat u SP traffic ka East Khasi Hills u Lavish Garg bat kiwe at the same institution convince their families that buying a bike is a very necessary investment. Timen tapan inya pej ya kijing long jingman kasin beneng hakeleng ki benta jong gajala. Hatura kajing kreat kalong 4 degree Celsius bat kajing shet kalong 4 degree Celsius kajing sngem ka haw kalong prapo na kashispa kajing hap slap kalong 4.1 mm haba phai pat chanong ba shilong kajing kreat kalong khatnyo degree Celsius bat kajing shet kalong 4 degree Celsius kajing sngem ka haw kalong prapo na kashispa kajing hap slap kalong 0.1 mm
กัดบาฮจัวไว้กะจิงเครียดกะลองคันเนียวดีกรีเซลเซียสบัดกะจิงเช็ดกะลอง8.4 ดีกรีเซลเซียสกะจิงเซียมกะฮาวกะลองพระโพไลนะกะชิสปากะจิงหับสลับกะลอง3.3 มิลลิเมตรกะสินบแดงกันดุมลอบัดกะละบันดอนกะจิงหับสลับฮัตูราฉลองบัดจัวไว้ชัวบันปอยชากะบกุดจองกะทุบคุบอดงี้เนี่ยเป็ดเบียงซะชิเซียนยากิมัดบกองสันsedang Menteri Rang Badu Kawi Narendra Modi yang gejing led yuk cat bansa kan mau sya Norway hadian sau pulai senen ban pen klain yang gejing ya trailang ha kaliang ka khayi ka pateng bat ka boarding bom kata mariang Bu Menteri Rang Ba Gejala Ukonrat Ki Sangma ya umau Nongrem bantai ya ka mini stadium ha gejing led ka balai point sau clothing ka hadamas kawe lama yikali ban kirshan ki Nongrem yakhi hanong ba shilong hadian ba persajur ki seng halang bari ba ka shnong daistong ya gejing pan smo ba na ka benta ka Shri Cement Mining Project Bat pen pau kanong yalam seng Kongres ka Deborah Marak pakakloi ban shimti kum ka President ka MPCC lada IT haka lagi kli nong penya jong seng Te paralog katungi la poisha ka bukut jong ka thup khubor jingi menta ka janmien hadu bangin de shem biang bat phila shai ka singi khublei phi baro